pukin hoiton hi setlak luya omania tan silveng mong lama thui lo te zukalin helai setlak lui hi azuk then theya alui thleng hian step mu mal takin ADA tun nuwa AMC nita in step akal kong hi an siam thla alui thleng hian kal har salo khop mai tin setlak lui hi akal thazela tlong azuk fina tun nai tea azuk finna bula sipmiu project in aizol tuilak na project lian tham deuh mai siam ani boka tin helai pukin hoiton hi anuamang reng viawa kal hi a har salem lova aizol veng tantril monga mai kan ti kha han lo ve rim ila khopui che naya mun mak ti mai la mun dang dai tak mai ania ti hian a tui khor thla lelam a hian a puk hi a oma chuwang chuan puk in hoiton an ti nin ka hria kan kal hun hi fur tui tam deuh lai ani awangin tui hi atama thala chuan akang chat lek a kal hi a har salawa a lui dung tle ma zu zo thlak zewin thui lo te a helai mun pukin hoiton hi a then thei ni